And the beef between Opambo and Philadelphia City, no. I was saying, I know, and I call the point, say, Kojo Nkansah win. Wasaba back to the internet. In fact, Efa Enra, no means Sem no Opambo, Ebekaku Nkansah so no, and Nkansah by reply no. Now, certain Nkansah say, be di Opambo, Temesia fano. Eseweni, any say catch it. I'm evangelist mama part, or no so, Abedin Komo, after beef na. Adum Chedia and Opambo Aircon. I better not join Ewa home. I have Penya Block Media, Mess was any demo. Over like key video, no doubt, my subscribe button, somebody click notification, connect update, number to the wire, and my Ewa comment section. Obaswa. No for any of you. Number can phone Nala money send up and the Amos, who USA, or UK, not person send this car at the Befia. I Nala. Ana Obia used to be. If I'm a promo code in Penya to send this car, no better $20 for free. In fact, almost $1 I very, very fast. Oh, send this car now. A drufi. We nya fi na this cano e koma agent TB or se send go fi na fi u free fi na u bisa akodu ase ma na yam chesi. We dey. E nala. Wakasa twe app no. Sign up from promo code Penya to send this car. Na we san charge $20. Let's go to the story. I was telling him say mama many videos surrounding the beef between Opambo and Philadelphia City Adum Chebia. Ni nyina fa World Cup prophecy Adum Chera e de ba ye. I say a failure allegedly fail cause or ka see e kwa kwaje cap na ba. Afeli okasa dum nyame ekobo ball ni bi ama Ghana versus Colombia so the Ghana bet ma we ne Colombia fa kwa say by all standard nim commission no share ye afeli and also enema Opambo ever clash no Opambo no be call beef back and forth be Canadian pa edit no say so kwa Philadelphia camp on mo there's one man no where make dey be say where omu defense minister Kojo Nkansah mate say omu se na akwa na apostle as my say ya board of Philadelphia City anymore Kojo Nkansah in fact media so be kan Adum Chedi asem a Kojo Nkansah no be yesie eri se when start here no Kojo e be ke kan na adwen e kire Opambo enam so Opambo so de nibra e ba enra e me enra ne de in fact na emu e ya pa Opambo de nibra ene yaw e be dome Kojo Nkansah lewen dome Adum Chedi ne obi a wo ke kan na adwen e kire ono Opambo Steve media mu nyina no Opambo dome wo mu nyina na eno ananko be say Kojo betwa so but Kojo so no onyamre Kojo so no nya kana obeka wo bi because Adum Chedi da wo ye nani odon za kan Adum Chedi a woni Kojo be nya asem edi Kojo asem bi da so eno na in fact life no be end na ano ehye ishi ba ye ankwa no mom sa boys nkwankwa we mu edi Adum Chedi atem no me ampa be ba ye no tinie makasa bo de nyansa to hono no mini atemo mimo obi adi o ana mu yesei ene mijika dia wo mti so abedum no ewiase no obi a nadofo tinie bodani mpo o nadofo sabi ugwa wutiwe o wadofo yen kran militias ene sinifo ye we adofo opa diatem obi nye obi abasarere abedu atembi denta odoye asmini bushene ne me anya na fone me boye me fan tiedi batam no obasoso bi abaminim no that's a cause obi wana adofo na we ne papa what's the nyansa? What it's ye? Manyati mama nipa. Be was manipa. Nan kwangu towe. The 40 years. The 45 years. Some tell you some kwasia. Abua. Jimmy for chimpanzee. Aba fanbo ankasado. Akabum. Now don't tell you about it. Why you stand? You are mad. Who have put you to stand in front of him? I said, when you planning film. Now, TV station. Papa Nidiano, Kessia. Esin obia ana me nkwata so radio station maku more than 14 or 30 because me kodi nyina so a gana keja betom
metifa ko metie nemu mate se lewi abraste hwenkra ne kasa ene me kasa de na nyansa wom sedi o me ma so maturity yesu kasa bebuom me kasa bebuom no ene wati wati abewom sampa lewe akasa tiaye ayo ya wuti wono wadwa hash wadwa dabi wadwa ash dabi wadwa enfo dabi why wadwa me dabi me meka na maami o me nka na maami me nka fa me nka kwan kan fa na maami o ni papa o na bu chefo wadwa dabi wadwa se mama me ma debi ube patem papa ne ma aso be di me so patem madwa dabi me kes already okay see wadwa o madwa adefo binti an kasafinti ma emamfia no ansa dabi nyansem no meti metena hanom emeka sebsebe ebi obi maame obi papa waya dabi san kwasaka sankwa de metwem dabi wadwa hash ayeye wadwa dabi nti o kese asofo binumo kese dabi nti o kese asofo binumo kese say dabi wadwa wasi wadwa enfo wadwa say ni wadwa ash wadwa say odi adun che bi atem dabi o wadwa say wama ono no amane mano asofo bi no amomuma no enkran omunya 40 years ebinya 30 ebinya 45 di adum che du atem se ne kwasea abo agimifo adum che du a o panyin we ko 70 years ana san kra we 25 years 30 years 45 years di adum che di adum che du atem ana papa na nkasa so ka ho bi ana on si di adum che du atem ana adum che du na nkasa de o wachire ana adum che du amma no ana ne bakojo nkansa no adum che du bakojo nkansa na nkasa o ga de woni atem o kasa bebuom o ka asa no esi o madwa o madwa o kese akwahe o kese ono ne mana ana o kese hwamu dabi na chedwa na wakese ana ele che the good leader chedwa no wakese ana na chedwa ma no se yakese ana therefore dum chedwa the generation prophet no atumi kura no ono wakese ana on kese on le di atem no ene ne matem no omun kese goja tem na be kese he wadwa we okay o madwa emfa me say on my way see an eboko esan say ne kura ni pampe asofo PC Ghana Blasters yebe firi muntem Ghana ne bia asofo bia ntimi ani atem tieni yo Ghana ha asofo wishan kom say Ghana be firi muntem Ghana bewe first match wan Ghana bewe obi ntimi ani atem
na adum chedu a bompa ma Ghana won hye nkomo o bompa ma Black Stars sports minister aba asole panyina asole o bompa ya ma no so for say Yakupon come home on tamachi Mukfa dance ma and so for say Ghana berry mobile munu babia send pa me nu when I was thinking did that him why now was thinking did that him Gene Quatri when you nyansa Gene Quatri when I was thinking did that him Ghana ni so for say Ghana berry yet bonu babia Yamini for Chedia say me panyini awoye oto Ghana anti da be Ghana de mu mfirim Mukfa dance mra won hye nkonta Ghana beje World Cup de bi sida oda bi mpie da e be di blasters achi Mukfa mra but send the pami nu papa no senke di datem do se ampa ma Ghana ana do me Ghana se Ghana be firim ntem no emu hwan ana nka se be eso di datem asofo binum ba nkofa ma mba yie na se wusu abo ba yie a wusu asofo binum ba nkwan koto ba yie papa fo ba yie na muma sofo binum ya ba mba yie a wo ya ana se baibo ya esa baibo no ya ba tu so asa ya sa baibo no ya ba ya ani ya boto nkwa koto so ya boto e ma amenu so e ma amenu su e ma muma apuo mo e ma komode sa ma amefo no oh God forgive us sa baibo ya pa dia Ghana fa ma amefo ya ba mo ba yie ama muma anhwe mo musinwa brade so na mo tradem enkesa sa baibo ya pa dia ani ya boy ma menom ya bu shafonom ya nuanom ya manu ba yie ama ne aya zade ama bu shatamate ama mi afantamate ama eba ne ma mentamate abaibo say ya God Tumira una boss asia na bo nipa hu emu na yen kwa kura wode a na una uchiaka una okum una amankwa una pra una osa a nipa ni sani ni tumi enso nyokopon a nipa kasampa una mu na atie no waye abanipa na ntimi nye God and trust him obi mfa odin ehwa wa no eni se hu da because you're only person, you're only one God. We have more gods, but the God is the only one. One adu Nyankopon. Ya ma mem se dem su. Obia woni ba atete no. Ama ne ba benya sika and ne sofu se. Ma me ne beifo ama ne ma me se ne wadi. Ma me fo pi awo me kom. Ma me fo pi awo me bebia. Me na mumu sika didi musunya chomuka aba ma me ma yeye ma me ma nya sika man fo bebrebe hey God hey so bapa na oba pu so befo na di pada se ni etima kase o ma me befo me na akwa na me na ma me Messi man fo bebrebe mi chon ka bosume mi kebi 1000 e bi 500 chebi ayedai so fua sports minister akwane nchen edi ya so fo no kon ka sports minister munya bo no kona mo bawe
Munya akwana munduru ba bia. Papa ni nyansa ma wanyini. Anya me ama ni nyansa okuta ni padom nti no. Osrema Blasters and sports minister say, Onyankopon ka mo ho. Monkofa dansem la de bin sida. Ana monkofa de aba. Ampampa. Wake up and wake up. Gana fo nyaso agi eche mo. Efka fo nyina ko bo hwebo di bo obotire. Aboche fo nyaso agajuma ehwe Blaster bo. Ebin sida. Ya qualify first stage, akwa stage. Wake up, Ghana, near mobile way. I can't one match. Next year, qualify. And ne, Papa way, Ghana for binum, I didn't trust a chantro. Deep Papa them. I said that done and say, Papa Nation come. Papa is in come bia. Munch come sharp, Papa don't you say. I suffer be Asian come, amam. Man could get him. Do pump a patcho, Emma Blasters. Moody at him. As again, any Columbia bomb match will be a mumpire. Emma Blasters, not much ready, yet we need him. But never papa way, no. Bonini. Oh, Ghana. Mother Ghana. No cry you left from my room. Yasunia we are and a boy. I'm not here and can credit. I'm about and can credit. See, send a queen of fan over bread. And fan obey. Send a queen. I lost about woman. Let them told us over bread. And never ye be. And no mammy. And you crum. And you'll be a room baby. No queen will boom. No queen will come and to bread. And that's some nanka. So for beer when a bush, our dom. Pentecost, our non sonama. Assemblies, our non sonama. Trinity, our non sonama. Methodist, our non sonama. Asia, our non sonama. I saw the beer with your Empire Obama Blasters. I saw our Empire boy. Your Empire boy. I didn't sound so like a Matalis, Assembly Thursday, and Sonny Tiara say, Musana Mumba Blasters. What the whole sort of horror? Air Takobi. And I don't tell you, a vampire when I saw them. I watched an insonema. As a Ghana, Kofan Kumyama. What's the answer? Mom, that I'm to dancer. Also, cry one solema. And also, Mumbai said, Ghana, and film first time now. Cabani be him. Call Biabush Yanko. Every pan DC, be pan PP. As a missing pan PP. How's that this nobody but him? Something pan this year. I don't think but him. One kind of cray. One kind of crow. Oh, be out of pay. And don't touch my man out one. Assemble our suffocatio. Dinner so. They are so suffocation and the edition. And what time? And now why ya? When he be him. Now, you tell me, son of my fool. My empo, my bomb have a mention of any Blastasia. What time we free fine? I don't so. I don't so more pay up. And your own son. Now this whole beef no no ana mama part why no say there be asofo mi no mamonya mo hosa asofo mi no de muntimi mu Christosum anim aso gan mo ya asofo senke asofo no comfort kran ke don but asofo mi ni pa de any day kwan so momo you should drink the peace pipe mama part abekasa me do for video ami ye because of your papa dom akase asofo mi no me akasa me papa me ame papa me mfa ni agro
the great, the nation prophet, Opambo Ebenezer Dakwa Yadom, my father. And I suffer penny, ye papa, Adumche, Edria. And me say, I suffer a see me, misunderstanding be a montem. Na enramana, medofo. Mejna afidie so. Na ma pasofo akese mienu ichen. Mejna onyankopon mobrohu eso. Epa asofo akese mienu echen. Se papa, mumienu, the great, the nation prophets, my father, Opambo Ebenezer Dakwa Yadom. Any yenina ye papa, Osofo Adumche Edria. Papa no, mesremo, the prison's preacher. Baby abufua kodru biara, mi jina unyankupo mo brohu so pamocho. Say, Mama kuma entoyem. Mama kuma emra fom papa. Adie biala si biara me jiro nyankopon mo brohu so sremo. Sede abufu akodru bia no. Mama akuma entoyem. Na mama asudwie emra. Mempese mesha di odi kan ye obi ni do tu su mienu koye obi. Mijraha say a woman of God. Sayana me say papa no more sofo misunderstanding ba ayana ye me ya. Yes, remo papa. Ma memra me ame papa Opambo so papa. Baby akoma kodu biara wo ba odoba. Sanya wo do me no me so me do papa. Papa, say ye hu say ye di watama ye mu bi ye ntimi yakuma. Enwa me hwe videos bi a papa me su ye. Sa me hwe sa me papa da fom tuntum awurade sori awurade. Ne ye de na to cancer money fa na ho papa. Ye mu bi ye ntimi ntsena. Papa baby abufo na du biara ya pa wo show me sraw me ni me kunu. Papa makoma mra fom wate. Papa makoma mra fom aye wate. Papa makoma mra fom aye wate. Say ye she nipa bia papa mu di watama papa yakuma ye ntimi o. Papa ye ntimi o. Papa ye ntimi o. Papa ye ntimi o. Papa tie me wate. Papa tie me wate. Unum say nen kan na ka oba unum de metumi aye. But nyame wo konkro ma me kwan ewrade papa. Baby abufu adu biara mesrawo. Ye wa eye me ja. Esasa me kai baby ana me she. Baby a say time de me ko she yo. Baby a say time de me ko she ye papa. Opambo Ebenezer Dakwa Yadom. Na Onyankopon na mu wadum no mo brohu so. Amande menya me fa udia. Papa sa me husi edu atemo a eye me ja. Papa me ntimi o. Papa me ntimi o. Papa me ntimi. Baby de obi dia ye obi a papa facha wate. Papa facha wate. Papa facha wate. Papa twa bibia so fama awurade. Papa me no say me kasa wo betie me wate. Papa me no so betie me nuanom chief. One papa nkasa wate. De akobia mu twa so wate. Na mo fama awurade. Mo fama nsama awurade wate. Pa mo chow. Enra me rehu bebre. Se ya hwe videos no bia papa me rehu bebre. Yenim nipa wo ye. Yenim adom e wo so. Yenim nwose e wo so. Yenim de awurade de wo ye papa. Entie nipa. Entie de nipa ka. Fa wo krante no bi bia ku fo papa. Tie mi anopo e wate.
Shy Timio, Minibi Krubi Timio, Mr. Mikaiba Biana, be one and that's what you nasa. Then the penny name Yamo, Papa, that's what rather number one to so. I'm a ne. I didn't feature my fear, whom you couldn't be Papa. Papa tie bi sufra do pay. Papa tie oba sufra do pay. Papa tie oba sufra do pay. Papa tie oba sufra do pay. Fa o krante nyina to form me wate. Fa krante to form me wate papa. Fa krante to form me wate. The nation prophet original the nation prophet papa. Bedi ma papa bi timio. Emra me papa dum che dua so. Papa dum che dua. Me sre wa no pai. Papa baby abufu adu biara papa. O me mobo. For when it to me. For when it to me otantai anymore. For when it to me ameseme fata. For when it to me papa for when it to me na mo ma over mo krate gu form mo masu duemra. Masu duemra. Umasu dreamra, papa, umasu dreamra. Moya sofo kesefo, asofo mpedifo, ayaya sofo keto aye rebusuabo. Papa mesro, papa dum chedi amesro, baby abufu adu biara, papa. Fa cheme na bofa mo krante gu form wate. Fa krante gu form, sra mo me pa mo chomo mienu, the nation prophets upon Ebenezer that ko ya dom my father. And here papa sofu penny ya do dia papa slow and I no pe video ya papa of am krante nyina mabufuo nyida mu fom na mo masum due mra wate na mo ya sofu mpedimfo nyame ehira mo papa mo mama ho kwan ma say time fa we sum mu ho ani mu ase papa mo fanche wate Fanche wate munya manenka wate umakoma ntoye mo wate udamo sese wotie me anopay okay Romans chapter 12 verse number 17 na o se my fa body ntu abone so ka fa bibia nche ma me wate na mo masumdue emra na mo obronsam anim mu ase na munyamu bia munyama rade oso no na reto e wo no rade na meka we so e de ama bloggers ni bia moya tachira wo gem susu jagum e pamoche wo ubedi the nation prophets upon bo Ebenezer da kwa ya do ubedi na tem na so odomewa ebeye adwuma yenum bi a typical example. I always say this. Even be a chum, ye grasophobia chi, contokwa. My papa, the nation original prophets, the jaunia before domain, a bamu, a best sremo. I saw for yan tokwa, chon free home. Yanamo qualade, dear software that you and you're very careful. Fisa sofo penino or mekao. Now so make us kwama o papa o kwama o dofo o kwama obi a udi nachi na so se for pede ni pie na obeka sam to so a ye fa ne se papa dum che pie no de ya obedume wa ebeye adwuma ye papa opambo Ebenezer da kwa ya dom pie no obedume wa ebeye adwuma esanse nyo ne wo na anya maye hwe ye ho so yie na ye very careful everybody shramo papa fo mi enu Somewhat see me. I mean, Romans 12. No, me ra one of paper, papa. I mean, Romans 12:17. No, or someone fa bonnet intia ubiara bonnet soka. 18. No, or say a bet to me. My family, bonnet in Nipanina and Sena as from dream. 19. No, or sort of 4. Want to talk more every. Na mbom munyai emma onyankopo abufu na watre se me na awreto ewo me rade nhira mo sama hu me mobo na watie me mpaipo na watie me so frɛ mama abot obetima kire wa adwene e de amame
comment section. I Penya Block Media. Accra.